Ali da ne odeš, da kažem, bez riječi od strane kolega u penziju, pripremio sam jedan govor za tebe kao budući glavni arhivator, pa ustani. Šta? Ustani, Boškić. Pa možete vam... Nije. Tužni zbore. Naš dragi komšija Mior Tešović, komšija Mića, da kažem, otišao je na vječni put svog... Nije to taj govor, jebote sunce, ja sam pogriješio, čekaj malo, čekaj, imam pravi za tebe, ajde. Dragi naš Đorđe, gubitak tebe kao radnika svakog preduzeća pao bi teško i mnogo jačim preduzećima od našeg preduzeća koje je na koljenima posrnulo. Tvoj trud i rad na polju, da kažem, moderne arhivistike, jer se u više preduzeća se uči takozvani 8. postulat koji će, nadam se, Javi se!